O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei tae au, mā lo le soifua manuialo mai o tālalo Radio Samoa. Ua iai le popo le ngai le saonga le mua au nanga trains I a aia Wellington ne whaapea au Kilani, ma ua whai aia le Anzac Transport Agency le Anzac TA, so enga whaavavevave. O le popo le ngai le tūtau saonga le mua. O le pū leo I tū e ono lama ti ai, whaapea le ngā lulue whaatasi o I tū tino I au wala e manui ai tangata lau tele. O I tū nei wanga I ai so enga le pūlenga. E le faule sa watala I le ese a I o I tū tino lo pūlea au nanga nei. Le Kiwi Rail, le Auckland One Rail, ma le Transderby Wellington. O le Kiwi Rail o ia le ana ina ma pūlea au le trains o lo whiwa I ai trains a au Kilani, whaapea Wellington peitai. O ia fo ia to atasi o lo pūlea whela ua ingo uta wha momoli lea e wha o ngā ina a wala nei. Taimi wa mawai na whaiti o ina ia kamupani nei e tautua ina whewa I ngā trains. O lo wha mua le Kiwi Rail ana au nanga nei o lo whiawea I e uta. Nai lo trains o lo wha o ngā e tangata lau tele mo whe malanga inga. A o whewhaloa I ei lai tū tino nei ei totonu au nanga trains ma a fia I matangata lau tele o lo wha moe I nei au nanga. O le soe wheilo I ei le minister whela ua inga Simeon Brown ma le Kiwi Rail, o le Auckland One Rail, wha apea le Auckland Transport ma o le sini o lea wheilo inga, o le wha manino leo le tatau o na ngālu lue wha atasi, ma ia wha mua tangata I wha ai unga o lo whai. Ma ua lea wanoa le pale mia Christopher Luxon e asi ai wairo ai le wha ai unga le vaiaso, ma o lea wha iwa polo misi I ai le tolo miliona tā la. O le tai au laso to ana ina iai Luxon wha apea le minister ia Mark Mitchell o le Emergency Management and Recovery, ma na ia wha awhetai ai fo ile to atele o lo o ngā lulue nei. E toi wha mamama wha atula I mai wairoa mai lo longa na ia I le lua vaiaso tā luai. O se awa noa fo ina vi I ai le pale mia le loto te tele o tangata wairoa. A o wha awau peona la matia o na winga lo wale tau. Tālu mai lava le whao Gabriel se ia o mai I lo longa. Leo lo o toi tau wha mamā nei. Tolo miliona le polo misi le malo na wha ailoa el pale mia mai wha apitoa lea mo ngā luenga wha mamā. Na wha ailoa I fo el pale mia o le ata ita ia le ministeria Mitchell I lo I longa lo wha asolo nei e peo na sa wha atalo sanga ina e wairoa malana pule ngā nuu. E fitu au wala te tele fo I lalo polo ketia le roads of significance wa whai mai le malo e ono totongi pe tol. O totono le tolu tau sango I luma le ana wha ilo mai le wha asilisilanga le minister o whela ua inga Simeon Brown I le aso wharaile o lo oa nga I le malo e fua ma wha ata oto. O awala fo I nei e le o ilo le umi e whawai wha apea le tau e wha atupe ai peitai mai le NZTA e tatau ana maua mai nisi wha amtalanga ai ele I uma le masino se tema. A o fua I lai le malo e fōlinga mai e ono totongi e taawale whewa I awala fō nei ma o lo o wha moe foi I whautuanga le NZTA. O se awala o lo I oe le minister o le asa wai se isi tupe maua wha au popo a wapolo ki ti whai. Awalulunga totongi to e tele isi wha amanianga maua fua o lo o fo mai e au se talia mo whai a onga amata I New Zealand nei. E o atu I le selau 5 afe tā la totongi le tausanga. O fale, pa sese malanga tua I au se talia ma leo o atu I le 5 afe tā la. Tupe tā pena tuai leo lo I totonu le a fifi mo whai a onga amata. E fia anga I atu I au se talia e ngā lulue manonofo ai. Reporti ale staff o lo toe moli mawai nisi o whai a onga wa wha amautu nei Perth I au se talia ma o leo tau ma whai e fiso o tai mai whai a onga I New Zealand. I lungo le Facebook wha atatau I le tele o avanoa. Ai moli mause tasi o agency o lo sa ilia ngā luenga tangata I au Kilani. Wa moli mawina le to a tele o whai a onga kiwi wanga I au se talia po o lo o wha asau ni foi. E iai nisi o avanoa o lo o wha asalalau o lo o sa waina o le 5 tālai totongi mo le renti le vaiaso. Wa whai mai ei le uni o lo o tu mo whai a onga I New Zealand nei, e le fe silingi o le isi lea mafua ango le to ai titi o whai a onga I New Zealand. Matala wha ai u, o le a ave e New Zealand tangata o lo ngā lulue molo na malo e whesoa soani I a niwe. O le tala mai lea le mai a fono le minister le vai whafua New Zealand Winston Peters, wha apele ta ita I le malo niwe Dalton tangilangi le wha ai ungo le vaiaso. O tangata ngā lulue nei mai New Zealand e o e whesoa soani tangata o lo tau ma whaia le malo niwe, ma e tūsalo na wha atupeina ma le 13 miliona, I totono le silia ma le 5 tausanga o iluma. O le iai o le minister mai New Zealand nei niwe a o wha umai lana malanga ta amilo le Pasifika, na mawai fo ilo na vanoe a wai le sauningo le suatia ino le ele e amatai le polo ke ti 2.5 miliona. A le pale mio New Zealand Christopher Luxon, le ana wha ailoa le masina tālu ai mo niwe.
O le nei polo keti e talitonu, o le fofole o le whaafitauli wau tau sanga o ti ngai nai niwe, i le motu sia so o le eletise. O tangata whai ngā luenga o le māloa ni usila wa tau weo i niwe, o le a malanga i malanga pupu o whaavaitaini. Whai wa toi tala o le nei tae au, manuia le nei aso.